ان بطشا ربک لشدید دپن خدای سنز پکڑ چھ بڑ خطرناک رب سنز پکڑ چھ بڑ مضبوط اکس شخص چھ تد حساب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم مکلنش چھن بات میانی جوانا میانی بایا میانی دوستا تو میانی رفیقہ کمر بند تھوید گناہ گری وشن والی میانی بائی بازر میں لکھنظر کورن غلط نظری وشن والی میانی جوان علمدار سج کریخی نیرد دپن ریتن الحاید چارن تھر چھن لگبا گناہ گارن سیت الاعلان گیس وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرموں گسونے کو کارن نش جدا اے مجرموں گسو ثواب کارن نش جدا اے مجرموں گسو تہجد پرن والن نش جدا میانی بایا اگر چونت میون ناو تحت مزوس اگر یمیز گنہگار سن ناو تحت مزوس گسو کو تم دربار گسو کو تحت محشر کس مدانس اندر گسو کو میانی جوان ول کرو پنن پان حوال خدایس رسول خدایس اے بلبل شیدا جانے بکن پیدا تسویت کرو یس کری دب وفاداری کرن وول چی محمدور صحابوں پر پنن پان فدا نبی تاجدار اسپت یمو عاشقوں پر پنن پان فدا حضور علیہ السلام اسپت یلب نور شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ سکن چس نظر تراوا بچس دبان بیوٹمت کہتے چھی میون بادشاہ سکونیت کتت چھن کرمت اختیار یہ گو ازیق حال یم ساتھی میون پیر یود خودمت آئیسا تم ساتھ کیا حال آئیسے ہے مس پیر میانی کیا دلیل دبن تھر چھم آہا دبن تھر چھم ہائے ہائے رات گزارا کہیں جس یاد اسمل ذات پاک کی حضرت رات گزارا اللہ تعالیٰ سے جس یاد اسمل والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما رب دپایم چھ پنی رس گزاران سجدن منز قیامن منز کمن یل ازیق جوان میلی میں سوال کرن بچس ازیچ رات گزاران موبائل اس پیٹ بچس ازیچ رات گزاران فیس بک اس پیٹ واٹس اپ اس پیٹ یوٹیوب اس پیٹ یہ مکلا نہیں ما چھ مکلا یہ مکلا نہیں یہ کال کرن شوٹ صبح پیوان امس ایڈیٹنگ ات کریں امس دہ زہ لگان کت ست امس ہفتہ لگان پن شوٹ بناوان اما نماز کر اس پران اما قرآن کرش تلاوت کر اس کران اما ذکر کر اس کران ذات ذوالجلال حضرت یہ تھوک آور یہ تھوک جوان کت کن آور یہ تام امس صبح موج آلو کرن امس آسن بچیرس ہارٹ اٹیک گومت چھنا یہ لیور پریشانی گئی دلس گئی ن قرار میلیو ن دلس سکون میلیو ن دلس اطمینان میلیو ن دلس میں دمیان رب یہ کم سیدن میلے دپن قرآن پڑھنے سے دل کو قرار ملتا ہے اللہ اللہ دپن قرآن پڑھنے سے دلس کیا میلن قرار میلن سکون میلن اطمینان میلن یت یود کے میں نبیان فرمو دپن یس ویژن قبری ہند عذاب نش بچن اہن نبی کر کیا دپن سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو آقا ہوگا کیا مولا ہوگا کیا میرے نبی ہوگا کیا دپن سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے انسان قبر کے عذاب سے بچ جائے گا اما کس قبری ہند عذاب یتون مین علمدارن کیسن قبر چھے بولو کیسن قبر چھے پوش زن شیرے کیسن قبر چھے سیاہ کہ گئی صاحبو چانے ویرے کہ گئی زیرے
اکی گمرا میدمان میانی پیر چی راتس عبادت کرن تو کیازِ چی راتس نندر تراون تو کیازِ چی راتو قرارے مگلوی تو کیازِ دپن ہتا تھار چھم لگما تھار چھم لگما گناہگارن سے میدو میانی پیر اتنے روزن ہز کمی میانی پیر اتنے چھن زکات ہز کمی اتنے چھن حجج کمی اتنے چھن ذکری ہز کمی اتنے چھن تلاوت ہز کمی میانی پیر سے فرموت قرآن پران کو نمودو قرآن پران کون کوئی سور قرآن پران زد کبا رودو قرآن پران دود منصور حتا میانی جوان گرن مزا قرآن مگر پرن خاطر نکا حتا میانی بائی گرن مزا قرآن تلاوت کرن خاطر نکا سورہ ملک پرن خاطر ن تیارے کا سورہ یاسین پرن خاطر ن تیارے کا تائیدارن فرمو زمان حوات قرآنش لکھایا کھاڑ پروردگار پانس نش احنال میانی نبی کیا وجہ بپن قرآن پرن ولی نہ روزن تلاوت کرن ولی نہ روزن حتا یہ قرآن کھاڑ پروردگار پانس نش میانی جوان مت گزارد پنن زندگی غفلت اسمل مت گزارد پنن زندگی بے حیائی مل مت گزارد پنن زندگی شراب نوشی مل مت گزارد پنن زندگی بدکاری بے حیائی اندر تلہ پاری قرآن قرآن ہا پرپان محمد رسول اللہ امساوان تائیدار علیہ السلام اتل ما اوہی الیک من الکتاب اے میانی نبی تلہل پر سا کتاب یس میں چکن کر وہی یس میں چکن نازل کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دمان میانی خدای کیا جی امس تائیدارس کیا جی فرمو دپن اے میانی محبوب علیہ السلام یہ چھے سا کتاب یم سی دلس میلی کرا یم سی دلس میلی تلا یمو بزرگو کیا کور یمو اپور رات دو قرآن یمو آکر رات دو تلاوت قرآن مجید یمو آلوگ رات دو پنی سینہ سیتی قرآن مجید حتا میانی جوانات سے جاچی قرآن میں جاچو قرآن مگر اسنا زا کھولینی قرآن اسنا زا پھوری دیون میون جوان تائیدار علیہ السلام فرمو دبن یتنا منک الف لام تمیم چھو اکوئی لفظ نانا تائیدار علیہ السلام فرمو نہیں دبن الف چھوئی الگ الف چھوئی لام چھوئی الگ میم چھوئی الگ احنال میانی نبی علیہ السلام دبن یمیا الف پور یم کام منز قرآن منز یم قرآن منز کیا پور احنال میانی نبی علیہ السلام دبن روبا چوز دہنی کی لکھا یمیا لام پور رابع چل وہنی کی لیکھن یم میم پور رابع چل ترہنی کی لیکھن تلاون یم سورہ بقرہ پور انہوں نبی میلس کیا دپن سجون دون اچن گرس من شیطان آزا گمل نشی حسی تل لڑ آزا خاندارس خاندارنی سید لڑائی آزا مالس نیچوی سید لڑائی آزا کوری ماج سید لڑائی آزا بائیس سید لڑائی اما دلیل کیا کو یمن لڑائن ہوں وجہ کیا بنیو یمن لڑائن ہوں نبوک وجہ چیو ہوئی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا ہے آجا میرا جوانو سوت لولیا چوتے امی کتھل باونت کرا تو ہی منائیم عرس کوئی بات نہیں ہے دلیل دس پانے میں نے رضوی صاحبان قرآن تو حدیث سیجن دبنے والا دوہ منامن تو چھو صحیح وارگانن تی چھو صحیح ڈیٹ فکس کرن تو چھو صحیح مگر میانی جوانا یہ تو یود نا چھنکے آتا چی سوت لولیا جوانا وائن کر گری نیرت قرآن اشکا سلوچت قرآن مجید کس کس دپن از گس پروردگار محتاجی کا سن شنہ دپن والبوز تاجدار سن فرمان حضور علیہ السلام فرمو یس توہمن چو دپا از گس پروردگار غریبی کا سن محتاجی کا سن لاچاری کا سن اما کرو کیا میانی نبی علیہ السلام دپن صبح سوچیو فجر سلے
صبح وتھو فجر پرد پریو سورہ یاسین تلاوان سبحان اللہ فجر پرد کیا پرکھ آنز تاجدار گز کیا دپن محتاجی حق آسی پروردگار غریبی حق آسی رب ذوالجلال لاچاری حق آسی رب ذوالجلال تلنن جوان کس کس پر از کے بعد ون سورہ یاسین پروا انشاءاللہ آز ون موہا میانو بایو گاش ون موہا میانو بایو بنا زانو نو توی کج پیٹ چھو آمت میں نا شن بائی کس کج پیٹ چھو آمت مگر کستام چھو تا یہ زان راوان کستام چھی چا ملاقات دیوناوان کستام چھی چا پانوین سمخاوان تلا یس چا پانوین سمخاوان تم سندی کلام پر تم سنسی کلام از دی پنیز دل اسمل جائے یوہی کلام رنزرامن پنین دلن اندر اتھاون مین علمدہ اتھاون مین علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بپن وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر مگر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آزا قرآن تے زانن مگر بے حیائی چھن رکنے آزا قرآن تے پارن مگر بدکاری چھن رکنے آزا بدکاری میانی جوانا عام گسن تاجدار علیہ السلام انہا فرمو زمان واج مینس امت سی موت اچانک موت ہی اچانک بیماری انتم یمن ہون ناوی تمن یاد آس تکالیف انتم یمن ہون آزل ڈاکٹر اسنی گزک سوانی یہ ٹیسٹ کر سچاز یورائی منن ڈاکٹر صاحب یہ کس ہس ٹیسٹ گو او تام چھن یم ناو اس بوزمت مگر یورائی منن ڈاکٹر صاحب میں ون یہ کس ٹیسٹ گو ڈاکٹر ون یہ چور یہ میں آئی ٹیسٹ آج چھ امیک ڈیزیز درامت آج چھ امیک علامات درامت اما یہ نہیں سوین ابراہیم جادس مزوسی اما یہ نہیں سانین پرانین مزوسی یہ کیا گئی نمودار تاجدارن فرمو دپن بیمارین تیم یمن ہن ناو یمن آسن یاد کے دویم فرمو یت امت سی موت اچانک 67 وری آسماس یت امتس ونن جوان نن کنچی بلا آجنا جوان اچانک مرن میں دب تاجدار یہ کر گیسی واقعہ دبن یابا گیستا مساتن یل بدکاری عام گیس کیا گیس ونکن تیاسن کیتیم ونکن تیاسن کیتیم یم تمینیت آسن آمد یمن بوزن تم کچھ تم چھن حض مسجد مز یمن بوزن تم کت نچن تم چھ أندۍ أندۍ نچن تم چھ سڑکن نچن تم چھ اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ رچن میں وش کورن تم لباس لگن میں تھو کلائی بون کو کیا کام ہے بے حیائی کو پروموٹ کرنے آؤ بدکاری کو عروج دینے آؤ نہیں اسلام چہچناون برد اسلام چہچناون حیا اسلام چہچناون تمدن اور یہی تعلیم میرے نور شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دی جوانو پنن بچن تھیو واچ وقت کیوں مالو پنن کبرن تھیو واچ وجہ چھو دو خدو چھو بے حیائی تیل مال آسن تنگ چونٹ پپن ماج کوئی پانوین دو دین برن علمدارن فرمو نیک ڈولن بد پھلن بے عقل کرن امامہ نیک ڈولن بد پھلن بے عقل کرن امامہ ویتو حقن ہنر گرزن تیل مال آسمان در رائے جوان میں آنے
کیا چھو کران کیا کرنے اسی توئی کور علمدارن بیان رحمت اللہ تعالی علیہ ملک کشمیرن دپن نصر باب جنگل کھسن گیم خیمی نصر باب محبت یاسی بڑ عبادت مگر یہ باسی بڑ بدنامی سر اس کری کنی کہت اما پت کیا فرمونا دنس کنی ریوانی کنی نوروزک آئی میانی نصر باب تلنا باچوین راتس کیا کرو تلنا باچوین نیندری کارین تلنا باچوین نفس پنن کرن کنٹرول ایت نفس چی کانڈ کرن یت اللہ تعالیٰ فرمو ان النفس لعمارتن بسو دبن ساروی خود بوڑ بار دشمن چی انسان اس کس نفس امارا علمدارن فرمو کنیا ریوانے کنی نوروزک امی کنی رن جتنم جلاو پت کجو راتس آرام پت کجو قرار یہی کت یل محبوب العالمس ونک دپوس میانی پیر اسلانت نکاح کیا کرتن دپن ذمہ داری بڑھ ہمنا خبر تمس نش ما گھا جدا خبر تمس نش ما چھنہا یل اولادن ہن ذمہ داری پے ہم یل خاندارنی ہن ذمہ داری پے ہم یل بچن ہن ذمہ داری پے ہم میانی پیر سے کیا کرو دپن میں مور گوڑ نفسی میں مور گوڑ نفسی یل نفس مود گناہ گری گئی پانے ختم یل نفس امارا ختم گو گناہ گری مگلے پانے بے حیائی مگلے پانے بدگری مگلے پانے ساری خود بڑ دشمن چھوئی نفس کر کنٹرول تو کامیاب گو نفسی کڑس اٹی اٹی نفسی کڑس پشیمان نفس چھی مدہس ہاں کل سٹی نفس یم رٹی سیو توی لا مکان نفسی چھی میانی جوان اس سے اٹیڑ چھی کڑا نفسی چھی گناہ دی کرناوا نفس اماری چھی بدکری دی کرناوا نفس اماری چھی شراب دی چاوناوا زار دی گنناوا مالس ما جلنا فرمونی دی کرناوا پن خاندار نے طلاق دی بے سیتن میانی جوانا چلن خاطر تیار چکا گا چن یہ سارا کام تیرا اور میرا نفس کروا رہا ہے اور نفس میں سے نفس امارہ کروا رہا ہے یہ جس کا لسنی نفس امارہ کنٹرول گیس میں تو میانی نبی کم سی جن گیس دھپن یہ مس نکاح کرنک طاقت آسے یہ مس نکاح کرنک طاقت آسے سو کیا کری نکاح میانی نبی ام سی کیا گیس دھپن ام سی کیا گیسی چشم پاک فَإِنَّهُ غَدُّ لِلْبَصَرِ نکاح سوید گسی چشم پاک وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ دبنے ام سید گسی شرم کا محفوظ یعنی وانگا سنکن گنان قریب کے وانگا سکن بدکری قریب کے مگر یہ چو الٹ گسن یہ سوی خاندر کرن سوی گسن بے یہ کیا وجہ دراصل چنوی نفس گمت کنٹرول دراصل چھنوی نفسس پر قابو گو پت کیا گیس رات شاب کرنا سی معافی دیزی گوڑ کیا شمارو یہ لئے نفس مود مکلیو یہ گو کامیاب یہ لئے نفس ہمارا مود یہ کیا گو کامیاب پیران کیا دو دبن میں حبا دو زمداری بائیڈی میں کیا کرن ہم گرزن کیا میں کورت انکار نا میں دو بگو سوسن تمیس نش کیا گا سو وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ رب دپان یلی آئی مین ذکر چھنا کران کام یم حضیم یم سنچو دوہ چو کیا آمد مناونی آمد رب دپان یلی مین ذکر چھ کران احنا میانی خدای دپان اچھن پا دیمن بے کوشند خیال ہے آسا امی آئی چیم کرن کم سے ذکر اللہ تعالیٰ دپن والذین یبیتون لربهم سجداں یم چتیم یم پنی رات گزار سجدن مزد مولا انعام کیا چھو دپن اولائک هم الوارثو یم چھو سگب بناون وارثدن یم سگب بناون مولا کمی
الذین یرثون الفردوس یم سک بہ جنت الفردوس بناون وارث اے میانی جوان میانی بائی چون یون نہ چھنیت بیکار نا رستگار کری پروردگار بپاس نور شاہ بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ مگر ام خطر گس آسن یقین ام خطر گس آسن پہت ام خطر گس آسن اعتقاد سوشن ونکن سوس پرانین سو سانین بزرگان دینن اسلافن ازیک جوان شیون چکرہ کرنے امی شیئن گوڑنت نیتس مزی آسن بکیا کرنے گس میں کیا شکارون بکیا حیث آسیور میں کیا حیث چو نیرون وقتی کیوں میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو پانی نیت کریو گوڑ بیتھا یلونی ویرز در بنے ہم فیہا خالدون اللہ تعالیٰ فرماون یمین وی ہمیش ایچ جنت ازمل داخل کر تو بوزو وین سین صدر محترم سن زبین نبی پاک علیہ السلام فرمو یم آسن تمن زانن کے مگر تاجدار علیہ السلام فرمونک قیامت کی دو وطن یم تمسی سوچ چکمی سوچ محبت دب اولیاء ہم سے شنا اس کا منصید بات انشاءاللہ اشن حدیث اشن نبی پاکن ہم فرمان پت بیات کیا وائنی پروائی شن تور گشت گسن پروائی شن کی کنش شن کارون مت کرتن کنش شن یون متیتن لڑائی شن جگڑی شن تمیز دب کرچ آرام کین شن پروائی اس کرون اس روزو پتو چھو تیتی بیدار روزنا شاہ ثواب شبی بیداری کرنا شاہ ثواب شام پیڑ ونکتام رودیو تی کیا کرا ذکر الہی کم سن تاجدار علیہ السلام فرمو پنن صحابہ دبنخ میانو صحابہ جنتی کن بچن پیڑ ایزو بیہوان تاجدار صاحب عرض کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے جو عرشس پیٹ نوزید کا جنت اس کا جد بیہمو تاجدارن فرمونک جنتی بڑھ گئی تیم یہ جد ذکری خدا ایسی کا تھا یہ جد رب چھو ملائکن ڈیوٹی دیوان آئی میانو ملائکو تلا وچو کائنات اسمن کجد چھ ذکر چلا دبائی من چی یہی ڈیوٹی یہی چی من پروردگاری عالمینن کام تھامت یم وچھان چھو کن جائی ذکری الہی چلن یم چھو پانی رحمت ایک پر بچھاوان یم چھو پانی دبن تیتیس کالس چنیم امی مجلس من تھودی واتا یتیس کالس نی مجلس چھ برخاست گسا یلی مجلس برخاست چھ گسا تاجدار علیہ السلام فرمو یمی ملائک چھ خسا پروردگار رب شکوانانا میانو ملائکو تلا میوانیو کج پیڑ آئیو تلا میوانیو وان خدایا شنا پتا یم کجوش خدای نے یہ ڈیوٹی دیتک رب نے یہ ڈیوٹی دیتک اللہ تعالیٰ چک فرماوا تو ہی وچو ذکری مجلس کا جت چلا تجت تریو پنن ڈیر تجت تریو پنن پہر تجت روزیو انتظارس وین یہ مجلس مگلے یم گئی از درباری ذات پاک حضرت اللہ رب چک وانان میانو ملائکو تلا میانو کج بیڑ آئیو تلا میانو کمی در
دربار پہ آئی یم چھ واپس دیوان جواب اے سان خدای اے پروردگار اس آئی پھلانی جامع مسجد پہ اس آئی نور شاہ بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سن دربار پہ تچنا چون تھود ولی تچنا چون تھود بزرگ تچنا چون نیکو گار بند اہن میانو ملائکو تت کیا اوس چلا تت اسی خدایا چون بند گنہگار بند نابکار بند اے رب تم اسی منگا اللہم اجرنی من النار تم اسی نائی جہنم کے نار نش منگا نجا اے میانو ملائکو تلا میں ونیو تمو چا جہنم وچموت ناز میان خدای تمو نازوین جہنم وچموت اے ملائکو اگر تمو جہنم وچموت آسے تم کیوں کرہن اے ربا تم ناز نیاران عمر تم مسجد من نبرے تم حض روزانہ رات راتس چان ذکر کرا آن میانو ملائکو بے کیوں اس تم منگا تم اسی منگا اللہم انی اسألک الجنہ ربا تم اسی جنتو کرن سوال تمو چا جنت وچمت ناز خدا صاحبہ تمو چھی جنت وچمت اگر وچمت آسے ربا تم حض روزہ رات راتس کیا پور عمری جنت ژھانڈا اے میانو ملائکو روزو گواہ خدایا کا چیز اس گواہ روزن ربا کا چیز اس گواہ روزن پروردگار چھک ونا یم تجناری جہنم کے نار نش نجات اس مگا جنتو کا سوال کرا اے ملائکو روزو گواہ تمن ہا کرون ناری جہنم کی نار نش آزادی بے ہا کرمک جنت عطا بے ہا کرمو میں تمن پتمن سارنی گنہن مغفرہ کلام آنیو جوانو تلا انیو الپنین گناہ اللہ تعالیٰ سنیو دربار اسمو تلا ترائیو یم سری گناہ نبوس خدا سبا گناہ گار ہز آئی عبدار ہز آئی کوئی مال ہز آئی لاچار ہز آئی کرزدار ہز آئی پتھر بیمیت ہز آئی لاچار ہز آئی اس کو دھز گسوئی ایسا شی حدیث بوزمت تائیدارن فرمو نبون اگر کا گناہ گار نیکو کارن ہینز دربار اسمو گس پت مانگ تجھ پنن گنہن مغفرت اللہ تعالیٰ کر تمس تمن پتمن سارنی گنہن مغفرت بتو فعل یم نوری یم نورانی بند بتو فعل یم اولیاء کاملین یم خدای سن دوست یم اللہ تعالیٰ سن ولی اے میانو جوانو ولو میگو معافی پروردگار عالمین نبس غفیر ذنبے یا غفار استور عیبے بیونی غفیر ذنبے ننظور ونی غفیر ذنبے نندر تراو عالم کر پروردگارس یہ چیز آتی حسن یل ونکن رست گری میل یل ونکن قرضدارن قرضس ادا گس یل ونکن بے اولادن اولاد بنن یل بیمارن شفا ونکن بن یل میان جوانا نیک حاجت ونکن حاجت روائی بن تلنا چون بے کا دربار تلنا چون بے کا ساتھ تلنا چون بے کا گر یم ساتن اس پروردگار مغفرت مانگ تلہ کر مغفرت کر تلا من زور سان غفیر یا غفیر استور عیبے استور عیبے زدنی رزقے بولو زدنی ونکن رزق بغراوا پروردگار دب زدنی رزقے زدنی رزقے رزاق ارحم دب غیر رحم کرن والی خدای ارحم مقبل
توبہ یا غفرانک انت الہدی لیس اللہ پردگارہ کر گناہگارن گناہن مغفر خدایا کر از کوری مالن یاری کر از گبر مالن یاری خدایا جاز سانین غلطیاں معافی خدایا یو دیون ویل کرو خوابات یم جوان کرو خوابات ربا یم دور دراک علاقوں پر یوت آئی ہون یو دیون کر قبول میانی خدایا مگان چی جماعت اسمز یسی حاجت تست روا پروردگارا یسی حاجت تست روا اے میانی ربا مگان چی یسی حاجت تست روا پروردگار عالمین اشتاو بصیحت و سلام اشتاو در امن و امان خدایا ایمن پیر صوبن ہون سائی پوشناو کیونکہ مسجد باغ شوش زیر تعمیر انتظامی ہنتو ذمہ داری دبک ام خطر حض کرزی من تھوڑا بہت اعلان میں دب گڑے اس سیری اللہ تعالیٰ سندس رحمت ونکن امیدوار پروردگار کرن سینس نارست گلزار یا جماعت است کرن نارس گلزار انتظامی کمیٹی تہندس دربارس مز یمن کرزو بھرپور تعاون بھرپور مدد بھرپور برزوخ لول از کرو پروردگار بیمارین شفا از سوزو پروردگار عرش و خرچ از کرو رب رچ یاری پروردگارا یہ جماعت کرن آباد